none mbifurize kuguma kuguganiza umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba abakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana rero nyamuneka turagarutse kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Mbibutsa ko turi ku mugoroba o ku itariki zigera rwose kuri 28 z'ukwa 9 2025. Na makuru tugarutsemo ariko kuri mikoro ya mbere ni Moses, kuri mikoro ya kabiri ni Karemba Aimable. Yes, birumvikana rero ni mu gihugu cyo Burundi n'umundi tuba dukomeje kugenda twibanda ariko bitavuze yuko nibyo ku butaka bwa Afrika ya Demokarasi ngo tutari buvuge hose turabapudetinga tukababwira uko situation ihagaze muri rusange. Sindi butinde rero bwana Karemba Aimable nyemera ibi bintu ngira ngo duhite tubyinjira mu buryo bwihuse cyane. By'umwihariko aya makuru yacu tuyahere mu bice byano muri teritwari ya Uvira, ndetse kandi by'umwihariko dukomoze ku ngabo z'abarundi zimaze kuba zihagera nyinshi cyane. Ariko ari ukuntu iyo amakuru rwose yashyushye mu masaha nimugoroba ngira gutyo ugasanga nkubise mbangura, ariko nari nabanza no gusoza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kandi ni abantu bagaciro cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Uganda, bari hano Rwanda. Tubaye ikaze ubikuye ku mutima, ariko kandi badukurikira bibere rwose mu Bubiligi, mu Bufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barahari cyane Canada, UK, United Kingdom. Tubaye ikaze twirukanse cyane rero by'umwihariko ngizo ingingo z'ingenzi turi bugarukaho. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire yuko tuvugana indege zigikomeje gutegurwa rwose hano i Bujumbura kugira ngo zize gukomeza ibitero by'umwihariko mu bice byano muri teritwari ya Uvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubikomozo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru rwose arimo aturuka muri CNDD FDD. Ubu tuvugana bakomeje kuryana abarimo ba Reveriyoni Kuriyo ndetse n'abagabo barimo ba Agatoni Rwasa, by'umwihariko bamwe mu banyapolitike mu gihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakamijije kandi nyamuneka bambariye urugamba mu buryo uremereye cyane. Turaza kubyinjiramo tuve imuzi n'imuzingo, muraza kunyemera tugaruke by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubapudetinge nk'ubu rwose ari amakuru rwose arimo agenda aturuka mu bice rwose byano muri teritwari ya Warikare. Indege rwose mu kanya gato iturutse ahantu tugiye kubabwira imaze kwarasa rwose mu buryo bukomeye cyane. Uraza kuba umenya byinshi bigiye bitandukanye. Ese ni ihe ndege y'ubuhe bwoko? Ese irashe kuri defense za M23 muri Warikare? Ese nta bintu biyangirikiyemo? Turaza kubikomozaho. Murabizi ko zijya zituruka Kisangani cyangwa zigaturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kiriya cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Bwana Karemba Aimable ngira ngo turaza kuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi hano Kibira, aba FDLR benshi cyane barimo barasoza ikosi n'ubundi bakomeje kugenda boherezwa hano ku mirongo imbere ku rugamba. Turaza kuba tubyinjiramo, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze kuko rwose hano muri ibice byo muri za Cibitoke hari abanyamurenge benshi n'ubundi ngo nyamuneka bagikomeje kujyanwa mu gahato. Aba nabo ugasanga n'ubundi gahunda bagarutse by'umwihariko kurwana hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kuba dukomoza mu bice bigiye bitandukanye tubabwira amakuru menshi agiye ahaturuka. Bwana Karemba Aimable turaza no kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rucuru. Turaza kugaruka muri teritwari ya Uvira. Turaza gusimbukira Minembwe tubabwire byinshi, ariko by'umwihariko tunagaruka ku ngabo z'abarundi tubabwira uko situation ihagaze. Yes, byose turabyinjiramo rero bwana Moses tumenya uko situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamanutse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Turagaruka Moses ku bitero bidasanzwe byagabwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ahitwa Kihinda muri Warungu na Kashongerwe n'ahitwa Ruriba. Tugiye no mu misozi itandukanye ahitwa Nduba, mu misozi ahitwa Warungu abazarendo bagabweho igitero n'umutwe w'Intare Sarambwe. Ari nako nanone turibuze kugaruka ku bikorwa byinshi biri gukorwa hariya mu mujyi wa Uvira, cyane cyane imisozi ya Muheta, imisozi ya Gomba ndetse n'ahitwa Kavimvira, aho
abaturage bavuga urimo ikinyarwanda cyane cyane abavuka imurenge ndetse kandi bivuga yuko ibi byose biri gukorwa ku ivanguramoko ndetse kandi n'ivanguraturere bari kugenda bahemukirwa, binavuga yuko abenshi muri bo bakomeje gutabwa muri yombi mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Moses, ntabwo dushobora kuva muri uyu mujyi wa Uvira tutababwiye ibikorwa ndetse kandi ingaruka zateye ibikorwa bitandukanye byo kwisuranamo hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, uko umunsi ugenda uzahaza undi, byanakozwe n'uyu munsi bivuga yuko bikomeje kugenda bihindura isura. Turagaruka kandi Moses, ngira ngo mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, Rumonge, abaturage babo bakomeje kurira bavuga yuko bakomeje kubata muri yombi, ariko bikavuga yuko buri muntu wese uri gutabwa muri yombi ari gutegekwa kwigaburira. Yego, hamenyekanye ibyo Perezida Tshisekedi yasabye mugenzi we Donald Trump. Izo ni inkuru rwose amaze kujya ahagaragara mu kanya gato gashize. Ni mu gihe kandi abasirikare benshi ba FARDC bakomeje kwicwa barashwe mu buryo budasobanutse. Turaza kubabwira ibyo bice naho biri kubera. Ubwo rero 5/5 bakunzi ba TV Duniani Kote, utari wakora subscribe nta kindi usabwa, kora subscribe kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bica kuri iyi TV yanyu mugenda mubigezwaho 5/5. Ariko kandi wibuke share and comment. Bwana Karimba Aimable, ngira ngo reka dute tuninjira muri ano makuru mu buryo bwihuse. Kuri aka kanya ubu tuvugana, indege n'imbunda za rutura z'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibasiye ikiraro cya Mpeti. Ni ikiraro cya Mpeti, nyamuneka barakirasa ku buryo bukomeye cyane. Ni cya kiraro M23 yari irimo irubaka n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ku birindiro byacu. Yongeyeho avuga ko ngo iki kiraro ngo bagisenye burundu, ngo ibingibi birabangamye cyane, ngo kugeza urujya n'uruza n'ibicuruzwa byavaga muri teritwari ya Walikale, urumva yuko byakoraga circulation byose bigiye guhita bigira gute bihagarara. Ntabwo byoroshye, ariko njye sinabyita kwikora mu nda ku ruhande rwa FARDC. Bwana Moses, ni uko wayanese ubwo urumva ari iki wowe, urumva ibintu byoroshye abe namba. Bwana Karimba Aimable, tukiri kuri iyo nkuru, ngira ngo mu masaha ya kare nibwo twavugaga deployment idasanzwe y'igisirikare cya FARDC cya M23 yari irimo ikora muri ibi bice. Ese M23 iraza gufata uhiye mwanzuro mu rwego rwo kugira ngo ibitero by'indege bize guhagarara? Kuko hari ibice bamaze gushyiramo imbunda zemereye, hari n'ibice kugeza amaginga ya bitari byagiramo imbunda zemereye. Ibyo bice nibyo biri kuraswa. Iraza gukora iki? Ese aha iraza kwitegura ivuge ntituratatse ibi bice drone zibirimo biraturukamo babifate? Ariko ikibuga cy'indege cya Kisangani ni batagishyira ku butaka, singahanda biraza kugorana. Ni iki M23 igiye gukora? Ubu ngubu ikigiye gukurikiraho M23 akazi igiye gukora ni akazi ko gushakisha buryo ki nayo igiye gukoresha ikoranabuhanga, kandi bivuga yuko ibi FARDC yanabikoze nyuma yuko yamaze kumenya yuko M23 iri kubaka ikoranabuhanga ryitwa Face to Air Anti-Missile System mu bice byegereye aho yari iri mu bice bya Walikale. Nyuma yuko rero iyi Face to Air Anti-Missile System yari kubakwa mu bino bice bya Walikale, by'umwihariko misozi yegere Petit Burayi ndetse na Marimbo, FARDC yavuze iti nyuma yuko n'ubundi neza saramwe zitarasoza izi system bari kubaka muri bino bice zirwanye zishinzwe kuburizamo cyangwa se kurwanya bino bitero by'ikoranabuhanga, by'umwihariko ibi bitero bya zino drone ndetse n'izi ntambara na zino ndege z'intambara ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25, batireka twebwe tubanyure muri humye batarabisoza, bahita bagaba iki gitero. Rero iki gitero n'ubundi ni igitero bagabye bagamije guca intege M23, nyuma yuko n'ubundi bivuga yuko M23 abasore yari yamaze kuzana muri abice, n'abasore ngo bari bafite ubuhanga mu gukoresha ziriya ndege ziri mu bwoko bwa CH4 ndetse kandi no kuzirwanya bikaba byanashoboka yuko banazihanura cyangwa se zikaba zayobwa zikagwa mu birindiro by'umutwe neza Saram. Ndumiwe gufata kuvuga iki gisirikare cy'igihugu katangira gusenya ibikorwa remezo atari nawe wabyubatse. Buriya ni ikibazo gikomeye. Bwana Karimba Aimable, urumva ibintu umuhanda wajyaga ufasha abaturage hariya abasivile gukora ubucuruzi bwabo, ingendo, ibikorwa runaka bijya bitandukanye, ariko urumva yuko FARDC nyamuneka yamaze kuba ivuga iti FARDC ikoze amakosa akomeye cyane, ibintu ntabwo turi bugire dute, ntabwo turi bubyemere kabisa. Ikindi kandi dukomeje kugenda kigaragara hano muri ibice bya Walikale, amakuru mfite aka kanya ngo nubwo ngo ibi bitero ngo bikomeje kubaho, ndetse kandi ngo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakomeje gukanira ngo icyitwa imyiteguro idasanzwe nyamuneka
ngo n'ubundi ngo ntago iri guhagarara iracyakomeje n'ubundi kare mu masaha kare twari twababwiye ibice by'umwihariko reka ni ukuvuga ngo bwana Moses nubwo izo drone zarashe ntabwo zarashe mu bitekerezo zishobora kuba zashenye ibikorwa remezo zikashobora kuba ari byo zangije ku ruhande rw'umutwe neza Sarambwe yego ntabwo byabura intambara n'ubundi irasenye niyubaka ariko ntabwo byabuza intego ikomeye umutwe neza Sarambwe bafite yo gukomeza n'ubundi bataka ibice byose by'ingenzi bashaka kwataka. Yego reka tuve hano tujye mu mpano mu mujyi wa Uvira. Ni ukuvuga ngo mu masaha kare nibwo twababwiraga yuko umujyi wa Uvira abahungu bamaze kugira gute bamaze kusesekaramo. None mu kanya gato nakiriye amakuru ya special force ngo y'umurundi hariya nyamuneka ngo umurundi hariya ari gusuka ngari kohereza abasirikare ngo ntiwareba rwose nyamuneka ngari kwitsamura kohereza abasirikare nyamuneka hariya rwose ibintu byakaze. Bwana Karemba Aimable ibi bintu by'umujyi wa Uvira umva yuko urugamba turi kumva za miniyema tukumva indege tukavuga tuti abantu noneho baraza gushira muri uru rugamba tukumva za warikare. Ese uyu mujyi wa Uvira urabibona ute mu gihe igisirikare cya 23 kiraza kwa cyatatse? Si umujyi ushobora kuza kugwamo abatari bake. Igihari nuko uwo mujyi wa Uvira bwana Moses ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe neza Sarambwe umujyi wa Uvira uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igifite ubwoba bukomeye bigendera kuri deployment abari gukora muri no misozi ya hano za Kirungu. Ndi kumva ngo hazanywe abakomando b'abarundi, hazanywe abakomando mu misozi yitwa Kitara, hazanywe abakomando mu misozi yitwa Katongo. Bikavugwa yuko ndetse kandi atirarizi zose z'igisirikare cya FARDC ndetse kandi ngo n'igisirikare cy'u Burundi ngo zamaze gushyitswa mu misozi yitwa Gomba ndetse n'ahitwa Karungwe hakurikijwe buryo ki ibintu bikomeje kugenda bikorwa umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Kandi ukabona yuko bwana Moses ibintu ubwo bikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC deployment ziri gukorwa ndetse kandi urugamba ruri gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'ubu miri kugaragara kavimvira umuturage uriyo uvuga urimo ikinyarwanda cyane cyane ivangura amoko abaturage bavuka ariya imurenge ndetse kandi nabo bavuga yuko bakomoka mu bwoko bw'abatutsi bari kwibasirwa bikomeye cyane n'abasirikare ba FARDC bivuga yuko rwose ibintu bishobora no kuza guteza ingaruka zidasanzwe cyane ku mirongo mbiri ku rugamba. Kandi bikanavugwa yuko ibi bintu biri buze gukomera cyane mu gihe nubwo FARDC ikomeje kugenda izana abasirikare abiri gushyira mu misozi ya hano za Kibondwe, abiri gushyira mu misozi ya hano za Kiroma, mu bari gushyira mu misozi yitwa za Kayaja, abiri gushyira mu misozi yitwa Munanira, Shenge, Kibondwe ndetse n'ahitwa mu misozi yitwa Katungi, Kitu n'ahandi hatandukanye. Ukabona yuko rwose ngo uburyo bafite ubwoba bukomeye cyane. Bikavuga yuko kandi misiyo yahawe uruhande rw'igisirikare cya FDNB ni misiyo igira iti basore b'igisirikare cy'u Burundi muramuka mwambuwe Uvira tayari na Bujumbura iraba iri gukontororwa n'icyama cyama 23. Ukabona yuko rero kandi umutwe neza Sarambwe nawo uri kuvuga uti twebwe tugomba gukomeza dusatira umujyi wa Uvira nibiza no gushoka rwose na Bujumbura turageramo kugira ngo tuburizemo ibi bitero bikomeje kutugabwaho n'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu ubona deployment ziri gukorwa mu mujyi wa Uvira bwana Moses. Ngayo nguko nyamuneka rero by'umwihariko iby'umujyi wa Uvira na John avuga ko byamaze kuba agatera nzamba kanyina wa nzamba, ariko kandi nyamuneka ibi ntago ari byo gusa tuba tugomba no kugarukaho nyemerera by'umwihariko tunasimbukire hano mu bice bya hano za Kamituga, dusimbukire hano bya Runtukuru, hano za Runtukuru za Kindu. Nyamuneka ngo FARDC nayo ngo yavuze iti aho kugira ngo izi ngabo za 23 zidufatanye Kisangani nedo ubura Kisangani niramuka ifashwe tayari biraza kwa ngombwa yuko byibura buri indege zose zihagurutse zituruka mu gihugu cy'u Burundi. No kwango rero 23 iramutse igize amahirwe yo kugira Kisangani biraza koro kuko indege ziramutse zituruka buri indege iturutse mu gihugu cy'u Burundi uko byagenda kose iza kurasa muri Kongo hano 23 yamaze kubimenya. Ariko iturutse Kisangani isa yagutungurika kurasa yagutungurika kurasa uko bura Kisangani ni umujyi ni ibice uri mu bice biri strategique cyane kubinde gishora no kwamukamo n'igisirikare cy'intare nikibimenya yuko indege yahagurutse noneho icyo gihe byoroshye kuba yagira gute yagira mu gace runaka igahitira no kuvango rero hari ya tension intare za Sarambwe zifite akazi ko kuza
guturuka hano muri ibi bice bya Zanzibar bagakomeza bagakuramo iyi teritwari ya Shabunda, bagakuramo za Kindu, bagakuramo za Kisangani, kugira ngo baze makinga sure yuko batari buze gukomeza kuraswaho mu bice bya Walikale, muri teritwari ya Masisi, muri hano za Mwenga, za Walungu ndetse no mu mujyi wa Uvira, kuko indege zishobora guturuka hano Kisangani zarasa hariho hose kandi zishaka, kandi zikarasa mu buryo igisirikare cya 23 kitari bumenye ese ahantu baturashe bate ko twari dufite ubwirinzi. Urumva ni ukuvuga rero baracyafite akazi navuga yuko akadasanzwe ko kuza gukomeza gushikama bagahangana n'ibi bitero by'umwihariko by'aba bagabo mu buryo navuga ko buremereye cyane. Ariko bamenye ko shampiyona y'amagare yashoje. Mba nabimenye cyane, mba ni mu ba mbere bwana Moses, mba niteretse njye buriya kamera zose ziba ziri hose, kamanze nkwe ku mazi. Abantu b'Imana mwe buriya mutazagira ngo ibintu tuvuga biroroshye, ntago biba byoroshye, uravuga wajya ugasarara nyamunye. Oya nibyo ugeraho wajya kuvuga n'umutima ugatera, bitewe n'ukuntu biba biteye ubwoba. Nshingiye ku mafoto n'amavideo mbona hano imbere yanjye. Yes, katwirukanke cyane byana Karemba Aimable, ngira ngo hari amakuru menshi twakomeje kugenda dukurikira muri teritwari ya Rubero. Hari umusirikare ngo warashe bagenzi be bagera kuri 2. Ese aya makuru yahagaze ati meze biti? Uyu musirikare rero warashe bagenzi be bwana Moses yabahoraga bapfaga icyitwa umugore. Ayo makuru wayamenye? Igitsina gore kizakora kandi abasirikare ba FARDC, aba basirikare barasanye bapfuye icyitwa umugore. Bapfuye icyitwa umugore, bapfuye umugore bituma bicana bene aka kanya. Dore inkuru kwino ivuga bwana Moses. Rubero umusirikare wa FARDC yishe bagenzi be bapfa abagore. Umusirikare wo mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yarasiye mu kabari ko muri Rubero centre, yica bagenzi be 2 b'abakomando ahagana mu masaha ya saa 7 z'ijoro. Nyamuneka ibi rero byabereye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru kandi aturuka mu nzego zitandukanye yaho avuga ko ayo makuba yatewe n'impaka zishingiye ku bagore zaje gufata intera zirenga igaruriro. Imirambo y'abishwe yajyanwe muri morgue mu bitaro bikuru bya Rubero. Bwana Moses, ibintu birakomeye cyane. Avuga ndakubwiza ukuri yuko reka iyi nkuru nyisoze. Amakuru rero dukesha abantu bahereye muri biriya bice, uwitwa Lieutenant Colonel Kiwewa Metera Aleye, umuyobozi w'ingabo muri ako karere, yemeje ibyabaye. Yavuze ati koko bikompa, yavuze ati koko abantu bapfuye igitsina gore. Ntabwo byabyo abantu hano mu Rwanda njye numva bavuga ati ni umuki. Ntabwo nabivuga kuko ibyo bintu ntabwo twebwe twabivuga. Ya system uriya bamwita nzovu, ngo niba ari umuki bapfaga umuntu uzi. Yavuze ko rero uwarashe yahise afatwa na bagenzi be b'abasirikare, hanyuma ajyanwa mu biro by'ubushinjacyaha bya gisirikare bya Rubero kugira ngo hakorwe iperereza ry'icyabimuteye. Ibi byabaye byiyongera ku ruhererekane rw'amakosa akomeje gukorwa n'abasirikare ba FARDC kuva mu ntangiriro za Nzeri. Ku itariki ya 8 Nzeri umusirikare yarashe umugore we Ikanyatsi nyuma y'iminsi 2. Ku itariki 10 Nzeri undi umusirikare yishe umusivile hafi y'umudugudu wa Rima uherereye nko mu birometero 6 uvuye Ijipanda ukiri muri teritwari ya Rubero. Moses, ibintu bya FARDC rwose bikomeje kuba ikibazo. No kuvuga ngo urumva igisoda kirimo kirapfa abadamu uko gusa kizarurwanara. Kizarwana ari special force koko. Tujye tuvugisha ukuri. Ibintu biragoranye cyane. Ibi bintu uko biraza kugorana urugamba batarukoreshejemo indege ko rwabasiga ihebu. Urugamba n'urwo FARDC ubwo bagize. Kandi Moses, ibintu biri kubera Rubero, nongera kukwibutsa yuko 23 yamaze gushyitsa abasirikare mu hejuru y'ibirindiro byayo biri hari ari Mbongo, ahitwa Katrina Migeri hamaze gushyitswa abakomando bagira ku 1600, ahitwa Kavinyonge n'ahitwa Aje no mu byerekezo bigana ahitwa za Burambo hafi ikiyaga cya Edouard hamaze gushyitswa abasirikare nyuma y'ibitero biri gutegurwa na FARDC by'abari abasirikare b'abacancuro. Yego
n'abasirikare b'abarundi bagiye kwataka ngira misozi yegereye ikiyaga cya Edouard ngo batakira misozi ya za Kamandi M23 yafashe bagamije no gufata ibice bya Rushuru bigizwe na za Vitsumbi Kagera ndetse n'ahitwa muri za Kinyambo. Ngayo nguko rero nyamuneka rwose urugamba rwo rwamaze kuba rugenda rwose ruba imbere nge mu buryo navuga ko rudasanzwe. Ntibaba ari benshi ntihajya bavuga ngo umuryambwa umwe atukisha umuryango. Rero burya muri izo mbonerakure hari abize za kaminuza, nibo baja mu gisirikare, nibo baja mu gipolisi, nibo usanga benshi ari abarimu bigisha mu mashure, nibo usanga bakora ibikorwa byinshi bitari bikeya mu gihugu. Ariko burya icyo nagomba kukubwira leta kenshi rega leta iyo ihari ntibareba ibintu byiza yakoze. Nico gituma ata muntu atumwanya canke ngo ariko aravuga ibintu byiza wimbonera kure zakoze, kiretse bonyene ari bo bagize programme yo kumenyekanisha ibikorwa byiza bakora. Nico gituma burya bavuga ko media ari ikintu gikomeye. Urana bashobora gukoresha media bakerekana gusa ibibi amabi akorwa n'imbonera kure nkeya, ariko kandi ikindi cyatumye imbonera kure zishobora kugira nk'izina ribi nibijanye na ideology baba bahabwa cyane cyane n'abakuru bayoboye umugambwe CNDD-FDD. Cyane cyane reka tuvuge nk'abantu bagiye bakoresha imbonera kure cyane, ari ababunyoni, abantu bagiye baba cyane cyane nk'ujya mukuru w'umugambwe ahari ubu, ujya secrétaire w'umugambwe ahari ubu, ni umuntu akunda gucengeza cyane mu mbonera kure ibijanye n'ibitekerezo bya genocide, ibijanye n'ibitekerezo byo kwankisha urwaruka rw'u Burundi, ibihugu bituranye nk'u Rwanda. Ariko cyane cyane mu manama yabo abera mu ibanga ugaca usanga ahanini ni ideology zo kwankisha ubwoko bw'abahutu, babankisha abatutsi bijanye n'amateka yabaye, ibyabaye kuva kera, cyane cyane nk'igisebe c'72. Burya 72 ntihakorewe genocide abahutu gusa, ariko n'abatutsi nabo nyine bakorewe genocide. Ibijanye n'ibisebe byo 1993 wakoresha no kugira ngo abatutsi nibo bapfuye gusa 1993, n'abahutu barapfuye muri 1993. Weya muri evenement zose zageze mu Burundi usanga nta ntambara yahitanye ubwoko bumwe, nta ntambara yihitana ubwoko bumwe. Burya iyo habaye intambara ubwoko bwose burapfa, ariko nyine abashidutse umwete bagashobora kubidefanda muri Nations Unies cyangwa bagashobora kubyamamaza cyane muri media, usanga bashobora kugaragara nk'aho menga bo bari inosa, ariko kenshi usanga by'ukuri y'intambara ibaye ntibazokubeshe ntiteza amagorwa ubwoko runaka, ariko intambara ibaye iteza amagorwa amoko yose, kuko intambara abantu bagomba kumenya yuko ari ikintu kibi. Biba bibabaje kubona abanyapolitike baba ariko baramanipira la population, la jeunesse, urubyiruko bakoresheje ibyo bitekerezo by'amoko. None nk'ubu ndakubaze nyakubahwa mumenyesha makuru, nk'ubu wovuga yuko i Burundi harongoye abahutu gusa, yabavuze ukuri? Nta batutsi bari mu nzego, abatutsi bari mu nzego zose, inzego nkuru, inzego za administration kuva hejuru kugera hasi. Kandi ntidushobora kuvuga ngo hariho danje kuva imyaka 20 CNDD yoboye, twovuga ngo hariho danje, ngo hariho kwibasira ubwoko bw'abatutsi bwoba bwarahabaye. Canke nko mu Rwanda urashobora kuvuga ngo kuva FPR iri ku butegetsi ngo hariho iyi programme yoba yarigeze irongorwa na FPR kwibasira ubwoko bw'abahutu, ukavuga ko mu Rwanda abahutu batayoboye, batari mu nzego.
ivyo byose munyamakuru urabona ko ari ibinyoma, ari manipulation, ari bya bindi bavuga ngo politike muri Afrika ngo c'est l'art de mentir. Rero by'ukuri burya urwego rw'imbonerakure kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR, bari abantu bazonzwe. Erega n'abo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu ntugire ngo baba ari benshi, baba ari bakeya mugabo kubera baba bari influwa, baba bari mu butegetsi canke baba bivugira bishikira mu butegetsi, canke usanga bakoresha imbaraga za media, ugasanga rero ibyabo biramamazwa biravuga ukamenga nibyo bihari. Ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi, abapfungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi, cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo. Niyumvira ko ivyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population. Rero ibijanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu, kuko urebye en pratique izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishirwa mu bikorwa, zivugirwa mu binyamakuru, zivugwa n'abanyapolitike, ariko ugaca usanga burgeregaye ibijanye na politike. Mbega ibijanye na politike nziza nibi, ijanye na politike nziza no kwishura ku bibazo bihanze abaturage, kwishura ku bibazo bihanze abaturage. Ibibazo bihanze abaturage ni samo, ntabwo amoko ari hanze abaturage. Nta ugwara ngo nuko ari ubwoko runaka, nta ngwara yitwa ubwoko runaka, nta ngwara nta nzara ifata ubwoko runaka gusa. Usanga rero ibihanze abaturage ni kiriya nzara, bwa bukene n'inzara, kwa kubura aho umuntu aba, kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga, byo kuvurwa, byo gukora ibikorwa by'iterambere, système type de système économique. Ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko. Nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afrika dukwiye kudashira imbere bidutandukanya, ahubwo dushira imbere gukemura ibibazo biduhanze. Rero nkuko ari kuravuga imbonerakure, Jesse mbona iribi ryabo, ahubwo iribi riri ku banyapolitike, kuko imbonerakure ni gisata cy'umugambwe CNDD-FDD kiraba iby'ugwaruka na bya bindi bita ngo nibiswe by'inkona abana batoye. Ibyo byose nibisata, hariho nibisata by'abakenyezi. Ibyo bisata rero bidahawe ubugoborozi bw'ibyamoko, bagahabwa inyigisho z'ibyiterambere, z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya. Ahubwo ugaca usanga rero abantu bakeya, kakagwe gatoya, abantu 10, abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe. None babaza ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta. Oya, kuko haba hari abantu b'abanywara umugi, babaki, b'ingeso mbi ziri mu gwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nico gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi y'iki, amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoye bari munsi y'imyaka 18. Ivyo rero
nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwayashira ku Mbonerakure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD ibigisha ibaforuma ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako, niyo twashira zya ndongozi z'umugambwe, bajya ba secrétaire w'umugambwe, bariya perezida w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bama ibyamwa bama n'ibyo baba banyweshejwe baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Ni ukuvuga afite ibikorwa bakora serofuyi desansenyema bahabwa na ba bandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'Imbonerakure twoyashira ku Mbonerakure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe ko ibyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo Imbonerakure zarakoreshejwe, mbega nimba zarakoreshejwe zarahembwe, hari inyungu zabonye mu bijyanye no kurwanya ubushomeri, mu bijyanye no kurwanya kunguka ubumenyi. Ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo boba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba byo kuja kurwana nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshingamateka nabyo